Kak Broden yang nelpon nih. Halo Kak Broden, ya kan? DJ nih, dia malah bagus. Beh, tumben misi ngajum di lemah nenek. Cuma ngempuh, ya kan? Yes. Yes, ya kan nih. Beh, semangat ngajum nih, karena nyelih pipis bener. Dorang raga kosong gati ya nih Kak. Tagihan paping konan bayar he. Cuma ada pes bedek bamah tuyul. Kenal nih? Wih, kelen jelema nih yang merepet nih yang keredanya pun. Menengken. Semangat timpalnya konaman kopi supaya tomblok telepon. Pih, deh. Ada waktu deh. Manjain burung yuk. Kali jani. DJ. Buin medakon. Di tempat biasa lah. Yuk gas Kak. Tapi raga salah kondom nggak? Kok ngaku kondom? Woi, nas bedang ibu. Jangan ngajak lomba burung nih. Dong bangke ke desa bungkus si kondom dah. Leceh. Kadang je burung itu. Cocok be. Jadi saya kesanga, bapak kal nyepi. Otak nih cerede nih kini nih be. Memang lebih agresif nih. Keleng. Emang nih can cicing. Mesti ngantar sesanga merebuang. Nah, mainkan lu Kak. Cakal siap-siap lu begitu. Dan malu deh. Dia bangga aja nih, ya ibu negara nih. Beh, cenik gitu Kak. Batas ngitung angkuran ukut. Bang pembelian pupur kan siap ya, cuma makan nyamba ya. Nah, deh lama gitu deh. Raga meluncur jadi deh. Oke. Yuk. Oke. Yang mulai bagus. Wih, bongol di lemah nih dok. Kak Broden. Kak, antos ini Kak. Salin dulu. Ini antos. Duh, nakal kije kone tuh. Wih, nakal kije tuh. Nih kalau mbak burung tuh. Semengan benake megedi. Kene lion gegain timpal nih. Ada tulungin ngayang panah apa? Dasar nak moni sing dadi andalang. Pas lu kan ngayang panah lu. Diteleponnya wanen. Udah kan besok jenik gitu Kak. Jadi kelimpungan masih tuh. Mulai lebut negara nih tuh. Didik seperti itu. Yuk Kak, gas. Berangkat. Yaudah. Wih, main aja. Wih, siapa? Kalau gue nih deh, cek. Ini apa bekal? Oh, konlen. Nih, bangga bekal. Nih, mumpung mana arisan itu. Serius emang? Serius aja. Oh, jadi terharu. Beh, liwasannya bangga bekal ya ibu negara tuh. Aduh, tek lu. Tuh, wah, kapat, mah. Mangatos Kak, mangatos. Menang arisan tadi dia. Cukup asan itu deh, jangan manjain burung tuh. Terus burung ini yang kayak caranya? Nah, yang cek titipang deh. Kapan lagi deh Bin, man waktu pesuk ini. Misi mimbuh man bekal Bin. Jangan sia-siakan kesempatan deh. Yuk, gas. Ya Tuhan, kenapa kau kirimkan Saiton kayak gini pagi-pagi? Ya dah, gas dah Kak. Hajar.